možeš li ti navesti nekoliko razloga koji mogu da budu uzroci problema u donjem dijelu leđa? Možda je problem u nemobilnom skočnom zglobu. Dakle, mehanika hodanja. Nemobilan skočni zglob, broj 1. Mehanika hodanja, broj 2. Kukovi koji našljakaju kak treba, gaženje opet, plitak kuk, a ti se baviš, ne znam, sasvim nečim drugim. Neoptimalna mobilnost i kretanje u predjelu kukova. Dugotrajno sjedenje ti zarotira konstantnu zdjelicu i radi pritisak na sakrum, gdje sama zdjelica se mora micati, tebi se zdjelica ne miče. Neodgovarajuća pozicija klanice, dalje. Pa onda imamo donja rebra koja strše, takozvane otvorene škare, gdje tebi kompresija lumbalno konstantna, pogotovo sad na Instagramu, ja kažem to J-Low, no, gdje je konstantan taj anterior tilt i koji se još unaprijedi zbog toga, neadekvatan obrazac disanja. Disanje, visoke potpetice, to je sad ova priča. Prebacivanje teže, da ti si na prstima, tebe donji dio leđa vuče da ne padneš. Dakle, želudac, maternica, carski rez, tetovaže. You name it, dakle, šta go hoćeš. Sve su to stvari koje mogu da leže u uzročno-posljedičnom lancu koji u konačnici se manifestira kao neki degenerativna promjena u nekom segmentu kičmenog stuba. Moguće. Je li to sad u lumbalnom dijelu, je li to u cervikalnom dijelu, tu su dvije zone gdje se to najčešće dešava.